nanone ndabaramukije mbifuriza amahoro y'Imana kuko ariyo igena byose. Abatameze neza ndabihanganisha, uyu munsi bikanga, uyu munsi biranga, ejo bigakunda. Uwiteka agukomeze kandi akurinde wowe utameze neza. Uyu munsi nanone ngiye kubagezaho intambara yaranze Abanyoro n'Abanyarwanda. Uko Abanyoro bateye u Rwanda bakabura uko barusohokamo, bikarangira bamwe babaye Abanyarwanda. U Rwanda ni igihugu cyabaye igihangange kuva kera, gito mu buso ariko kikaba kinini mu mitekerereze, ku buryo ibihugu byahoze bituranye narwo kuva kera biruzi nk'ishyanga ritisukirwa. Ubuhanga bwarwo wabubaza Abanyoro. Baruteye baje kwihimura, bakahavana amateka na n'ubu ataribagirana. Biviramo bamwe muri bo kuyoba no kuyoberwa iyo baje baturuka, bagahitamo kuguma mu Rwanda ari inganzuramuheto. Ibyo bisekuru by'Abanyoro babuze inzira n'abafashwe mpiri ubwo bateraga u Rwanda byaje kuhamara igihe bihinduka Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Indara n'Abasigari bazwi cyane mu bice byo mu majyaruguru n'Iburengerazuba bw'Amajyepfo. Ayo moko abiri cyangwa imiryango migari yaje yiyongera ku yandi 24 yari asanzwe mu Rwanda. Ibitabo birimo icyitwa Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugahamya igitinyiro ni igitabo Iyoroka ry'Abanyarwanda. Inkomoko y'imiryango migari byombi by'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu bigaragaza ko Abanyoro bagabye ibitero ku Rwanda mu bihe by'ingoma ya Mibambwe Sekarongoro Mutabazi asaga mu 1411. Abanyoro babanje kugaba ibitero cyabo cya mbere mu Rwanda ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya asaga mu 1378 baratsindwa. Uko gutsindwa kwabasigiye umujinya nk'ubwoko bwashakaga kwigarurira ibindi bihugu mu karere. Baragiye barisuganya bategura ikindi gitero cya kabiri, ari nacyo bagabye ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro Mutabazi umuhungu wa Mukobanya. Icyo gihe abatasi b'u Rwanda babwiye Mibambwe Sekarongoro ko atazatsinda Abanyoro kuko bari benshi bikabije ugereranyije n'abaje mu gitero cya mbere. Bwa kabiri bari baje ari ingabo 10,000 mu gihe ingabo za Sekarongoro zo zari 4,000 gusa. Icyo gihe Sekarongoro yagerageje kwitabaza umwami w'u Bugesera Nsoro II Sangano na Kimenyi II Shumbusho w'i Gisaka na Mashira ya Nkuba ya Sabugabo umwami wa Nduga. Ibyo bihugu byanze kumutabara bimutera utwatsi, maze Sekarongoro abonye asumbirijwe kandi u Rwanda rwe rushobora gusibama ahitamo guhunga n'ingabo ze, abaturage ndetse n'amatungo berekeza i Bunyabungo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ubunyabungo bwatwaraga na Murima Muhoyo wari ku ngoma muri ibyo bihe, amutuza mu murwa mukuru w'Ubunyabungo ari wo Rusozi Bukavu y'ubu. Abandi Banyarwanda batura ku nkengero z'umugezi wa Rusizi. Abanyoro baraje basanga Sekarongoro yagiye kera, bayogoza igihugu batwara inka nkeya zishaje zahasigaye, batera Kimenyi w'i Gisaka ariko ntibyakomera. Batera u Bugesera umwami Sangano baramufata, baramuboha, baramujyana ngo ajye kubereka aho umuturanyi we Sekarongoro yagiye. Bafashe urwo rugendo kugeza aho bagereye mu Kinyaga, aho bari bitegeye ingabo za Sekarongoro. Nuko Sango w'u Bugesera bamwicira mu ishyamba rya Ngiga,
barenga bareba mu Kinyaga aho Sekarongoro yari aganje n'abaturage be. Amateka avuga ko Abanyoro bamaze imyaka 4 bidegembya ku butaka bw'u Rwanda mu gihe Sekarongoro n'abaturage be bari barahunze. Abanyoro bakurikiranye Mibambwe Sekarongoro i Bunyabungo, Mashira abaha inzira. Ariko Mibambwe Sekarongoro yari yagarutse hakuno y'umugezi wa Rusizi mu ngoma y'Ubusozo kuko Abanyabungo bari birukanye Abanyarwanda, kuko imfizi ya Sekarongoro yari yishe iya Muhoyo. Abanyarwanda barwana n'Abanyabungo ndetse Nyiramibambwe i Nyabadaha arahagwa. Ubwo Abanyoro bari bahingutse, Abanyarwanda babanje kubatinya kubera ubwinshi bwabo. Bigeze ku mugoroba Abanyarwanda biga ubucakura bwo gusambura amazu y'ibyatsi yari hafi aho, bahira n'ibindi byatsi ahari habazengurutse. Ubwo Abanyarwanda batangiye kugenda banyonyomba bigendera nk'abahunze, nyamara barimo kuzenguruka ibirindiro by'Abanyoro mu rwego rwo kurema igico cyo kubata hagati. Aho Abanyoro bari bakambitse bategereje gukoma imbarutso ngo rwambikane, bakabona Abanyarwanda bagenda uruhongohongo, bakagira ngo ni ukubatinya babahunga. Igihe kigeze Abanyarwanda batwitse bya byatsi by'inzu barundanyije. Abanyoro aho bakambitse bashya ubwoba, batangira guhunga batazi n'iyo bajya kuko ako karere batari bakamenyereye. Umunyoro uhunze kubera ubwoba bw'ikobe ry'umuriro yabonaga akiroha mu muheto w'ingabo z'u Rwanda wahogeraga n'amacumu avuza ubuhuha nk'uko ingabo z'u Rwanda zica Abanyoro umusubizo. Iyi gitinyiro bashakaga muri Afurika y'Iburasirazuba kiyoyoka burundu. Uko bigaragara mu gitero cya kabiri Abanyoro bagabye mu Rwanda, haguye Abanyoro benshi kurusha abahaguye mu gitero cya mbere. Abanyoro bagiye barorongotana bahunga, bamwe batungukira mu Bugwe ahitwa Buhanga, baguma mu ishyamba riri i Burwi bararikonda bararitura. Abo Banyoro nibo biswe indara, abantu bayobye inzira, naho batuye hakurikiza kwitwa Buhanga-Ndara. Bamwe muri bo bahafatiwe mpiri, abandi barayobagurika baza gutura mu Rwanda mu bice by'amajyaruguru mu turere twa Burera na Musanze, bakaba aribo bagize ubwoko bwitwa Abasigari cyangwa se Basigiri. Abandi Banyoro barokotse umuheto wa Sekarongoro bagerageje kwambuka umugezi w'Umuvumba uri mu karere ka Nyagatare, nuko bageze mu Nkore umwami waho Ntare abahukamo arabica, arabatsemba, niko kumuhimba Kitabanyoro cyica Abanyoro. Imiryango migari y'Abasigari n'Indara ni ibisigara by'Abanyoro basize mu Rwanda bikomoka ku gitero cya kabiri bahagabye. Ni ukuvuga ko Indara n'Abasigari ari ubuvigaziga bw'Abanyoro baba mu Rwanda. Iyo miryango yaba imwe mu miryango migari ituye mu Rwanda mu buryo buyigwiriye kuko ntihagira inkomoko nubwo ihatuye igihe kirekire. Aho imiryango y'Abasigari yiganje kuri ubu ni mu turere twa Burera na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, naho imiryango y'Indara igatura mu turere twa Gisagara na Nyaruguru. Abasigari cyangwa se Abasigi nibo bakunze kwiyita Abarera. Abasigare cyangwa se Abasigi nibo bakunze kwiyita Abarera, izina bakomoka kuri sekuruza wabo Murera.
mu nzu y'Abarera ari nayo nzu imwe Abasigari bibumbiyemo, niho hakomotse umutware umwe rukumbi ukomoka mu Basigari watwaye mu gihugu cy'u Rwanda ari we Kabanda ka Mivumbi ya Ndabaramiye wo mu Basigari b'Abarare, watwaraga susheferi ya Gitare muri sheferi y'Ubukumba Ndorwa muri teritwari ya Ruhengeri. Ngayo amateka yaranze intambara hagati y'Abanyoro n'Abanyarwanda, ariko bikarangira u Rwanda rwivuganye umwanzi, kuko u Rwanda ruratera ntiruterwa. Mugire amahoro ya Nyagasani.